Bueno, no es, ni ves. Una batalla, eso está igual. Ahora, twende hivi boss. Twongere twerekeza amaso mu makuru ari kuvugwa cyangwa se turebera hamwe uko ibintu byifashe mu mujyi wa Goma, umujyi ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Umujyi ku munsi w'ejo wahuye n'isanganya ugabwaho igitero cy'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cy'indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Igitero cyagabwe muri quartier Himbi hariya mu mujyi wa Goma cyari kigamije kwica Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byari byamenyekanye Kongo yaraye hariya mazu y'umugore we Olivier Lembe ari muri ziriya quartier. Bikavugwa kandi ko hari hitezwe ko bagomba no kwica General Major Sultani Makenga, ni komanda mukuru wa M23, ndetse kandi ko bagomba kwica n'abandi bayobozi batandukanye barimo Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa, Freddy Kaniki ndetse n'abandi bagiye batandukanye mu rwego rwo guca igikuba no guca intege Alliance Fleuve Congo M23. Ihuriro rikomeje guharanira impinduramatwara no kubohora abaturage mu mujyi wa Goma. Rero aka kanya bidasubirwaho ndagira ngo mubanze mwumve iri jwi ubundi mpite ninjira muri inkuru 5 kuri 5. Ibyo bitero byahitanye umufaransa Karine Bousse wari umuyobozi cyangwa se wari ufite inshingano zikomeye hariya muri UNICEF. Byamaganwe kandi na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi ariwe Maxime Prevot, ndetse kandi byaje no kwamaganwa n'umuryango w'Uburayi cyangwa se w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, uvuga ko ari ibitero bidakwiye bitagetinga abasivile, aho benshi bashije batesa ari kubundi kuki ibi bitero bigabwe bigahitana umwe mubo mu ruhu rwera n'abandi babiri batatangajwe kucyari bw'amahanga avuze ahagurutse akavuga abasivile birwa bicwa bo ntabwo ari abantu, ni ikibajijwe na benshi. Aka kanya rero umujyi wa Goma hazindukiye imyigaragambyo, niyo nkuru igezweho. Abanyekongo barakaye, abatuye hariya mujyi wa Goma barakaye. Reka mubanze mwumvirijwe ry'umuvandimwe ubarizwayo, tubanze twumva uko situation imeze. Ese byestaye bite, bipanze bite? Dutinarira hamwe ibitangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'iki gikorwa cyabaye ku munsi w'ejo. Tunarebera hamwe n'andi makuru agezweho ku mutekano kutaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Aha ngaha umuvandimwe mwaramutse neza, komere cyane. Ewane ubu natwe uyu munsi nta kazi mu mujyi hose, tugiye kubyukira mu mihanda, dukora icyo bita cyo twakwita nk'imyigaragambyo, mega greve marche no kwamagana ubutegetsi bubi bwa Kinshasa bukomeje kutusukaho amadrone. Tubyamagana aya madrone bari kuza kwicisha abaturage, n'umuturage atari uri guhangana nabo. Tugiye kubamagana kabisa, urabona ko ubutegetsi bwa Kinshasa bugiye kumara abaturage bukoresheje amadrone. Twese umujyi wa Goma, twese abajene, abanyeshuri ba universite, abaganga bo barakora, amashuri mato n'ayariga guhera kuri segonderi kumanura. Abandi twese tugiye kujya mu muhanda dukore marche, tubigaragariza amahanga ibyo gisegeta atari gukora byo kwica abaturage, abagabye ibitero bya drone katari byiza babihagarike ko bimeze. Yes, ni igoma. Mubane natwe rero turakuba bakurikiranira uko imyigaragambyo iza kuba ikorwa, uko iza kubigenda, ndetse n'amashusho rwose turaza kuba tuyafite, turabagezaho 5 kuri 5. Ni imyigaragambyo yateguwe na societe civile, reka tuyite imyigaragambyo. Ariko ahangaho ndabona ikinyamakuru cyanditse ngo n'urugendo rw'amahoro, reka nanjye wenda mbyite gutyo. Igoma societe civile yateguye urugendo rw'amahoro rwo kwamagana ibyaha bikorerwa abasivile na leta ya Kinshasa. Ni mu mujyi wa Goma, societe civile muri ntara Kivu ya ruguru yatangaje ko kuri wa 4 tariki 12 Werurwe hateganyijwe urugendo rw'amahoro rugamije kwamagana ibyaha bivugwa ko byakorewe abaturage. Abahagarariye societe civile batangaje ko uru rugendo rugamije kumenyesha no gukangurira ibitekerezo by'abaturage ndetse n'umuryango mpuzamahanga ku byaha byibasira inyokomuntu bivugwa ko byabaye mu rukerera
rwo kuri wa gatatu tariki 11 Werurwe 2026 ahagana saa 10 z'igitondo mu mujyi rwagati wa Goma mu gace kari kure y'imirongo y'imbere ku rugamba ni mu gace ka Himbe. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma rero dore uko bwabitangaje. Societe civile yavuze ko ibikorwa byateje impungenge zikomeye mu baturage cyane ko ngo byabereye mu gace k'umujyi katari hafi y'aho imirwano isanzwe ikunze kubera hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Ubuyobozi bw'umujyi nabwo bwatangaje ko bwamenyeshejwe iki gikorwa. Umuyobozi w'umujyi Julien Katembo Ndalien yavuze ko yakiriye ku mugaragaro ubusabe bwa societe civile bwo gutegura urugendo rw'amahoro. Yasobanuye ko societe civile ifatwa nk'urwego rutabogamye ku bya politike, bityo ubuyobozi bw'umujyi bufata iki gikorwa nk'uburenganzira bw'abaturage bwo kugaragaza ibitekerezo byabo mu buryo bw'amahoro. Meya Katembo yamenyesheje inzego zishinzwe umutekano mu mujyi wa Goma gufata ingamba zikwiye kugira ngo urugendo rube mwituze no mu mutekano usesuye hubahirizwa amategeko agenga imyigaragambyo n'ibikorwa rusange mu gihugu. Iyi gahunda y'urugendo rw'amahoro ije n'ubundi mu gihe umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru ukomeje kuba muke, aho imyaka myinshi ishize aka karere karangwa n'intambara zishingiye ku mitwe yitwaje intwaro, amakimbirane ashingiye ku nyungu za politiki n'ubukungu ndetse n'ibibazo by'umutekano muke byakunze guteza ingaruka zikomeye ku baturage b'abasivile hariya muri biriya bice. Hanyuma ikindi twavuga, imyigaragambyo yo aka kanya iranatangiye. Rero nyuma y'ibitero byagabwe ku munsi w'ejo bigahitana umufaransa akora muri UNICEF ariwe Karine Busse, ariko kandi iyi myigaragambyo yamaganwe n'ibihugu byinshi. Igitari cyakavuze ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda rwavuze, Ububirigi bwavuze, Ubufaransa bwavuze. Turanabigarukaho ko na Jerakiri umutara uri Goma tunabiganireho nuko umutekano wifashe aka kanya, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zari zitaravuga, rikamubwire nazo ibyo zitangaje zikomoza kuri iki gitero cyagabwe mu mujyi wa Goma. Ziravuga ko ngo kugaba ibitero ahantu hatuwe n'abaturage bitemewe. Mu rukerera rwo kuri wa gatatu kugeza amaginga ya Amerika yari taravuga. Umutwe wa M23 ugenzura uriya mujyi niwo watangiye ushinja ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuba ari bwo buri nyuma y'ikira gitero cyaguyemo abantu batatu barimo Umufaransa kazi Karine Busse wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ndetse n'abaturage babiri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero biciye mu ishami ryazo rishinzwe Afurika zavuze ko kiriya gitero cyongeye kongera ku mibabaro yatewe n'imfu zikomeje kwibasira abaturage benshi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Zakomeje ziti, turihanganisha byimazeyo imiryango yabo abapfuye, inshuti zabo nabo bakoranaga. Turasaba impande zose ziri mu makimbirane kubahiriza inshingano zo kurinda abakozi b'umuryango w'abibumbye n'abakora ibikorwa by'ubutabazi. Zunzemo ko ibitero bigabwa mu bice bituwe n'abaturage ntibyemewe na gato. Amerika ivuga ko yizeye ko impande zose ziri mu makimbirane yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zizubahiriza ibyo ziyemeje. Guverinoma ya Kongo mu itangazo asohoye kuri wa gatatu yavuze ko yababajwe n'iturika ryabereye i Goma ku ya 11 Werurwe ryahitanye abantu kandi rikangiza byinshi. Yihanganishije umuryango wa Karine Busse, ishima uruhare rw'abakozi b'imiryango itanga ubutabazi bakomeje gufasha abaturage mu bice bitandukanye by'intambara. Kinshasa yavuze ko iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane neza cyateye kira gitero. Baravuga ko atari bo, ariko kandi ubuyobozi bwa M23 buvuga ko cyari kigambiriye abayobozi bakuru bayo. Kongo yongeye gushimangira ko yubahiriza amategeko mpuzamahanga arinda abasivile ndetse n'abakora ibikorwa by'ubutabazi. Ivuga ko kurinda abaturage bisaba ko ingabo z'u Rwanda nabo ivuga ko bafatanyije nazo baribo AFC M23 bava mu bice bya Kongo bigaruriye. Yunzemo ko izakomeza gukorana na Loni ndetse n'abandi bafatanya bikorwa kugira ngo kuri ku byabaye kumenyekane kandi abaturage barindwe neza. Ubwo ariko reka mbanze ndebe ko mfatisha umuntu wacu uri Goma dusangire iyi mpamba y'amakuru, atubwira duhe ubuhamya bw'uko hariya i Goma umutekano wifashe nyuma y'ibi bitero byari koroje cyangwa se byaciye igikuba muri uriya mujyi w'ingenzi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo ariko u Rwanda rwavuze kuri iki gitero mw'abantu mwe. Abavugizi ba guverinoma bombi baje bagira icyo bakomoza kuri ibi bitero byakoze amahano muri uriya mujyi wa Goma.
turiyambaza cyangwa se turebera hamwe, nitutanamufatisha rwose nta kabuza turakomeza gahunda zacu. Okay, reka turebe ko tumufatisha. Niba bishoboka ko Kinshasa yongera kugaba ibitero ku mujyi wa Goma, ibitero bya drone, ni iki u Rwanda rwashingira rukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho ko rubisabwa n'amahanga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda ko rusabwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka ndetse no kubahiriza nyine n'ubundi ibikubiye mu masezerano ya Washington DC. Byagenda bite, byakwitwa iki? Uwera Jean Maurice ni umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, yaje akomoza kuri iki gitero cyagabwe i Goma. Ni umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Uwera Jean Maurice yagaragaje ko igitero ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryagabwe mu mujyi wa Goma gishimangira ko ibyahungabanya umutekano w'igihugu biri hafi. Ni mu rukerera rwo kuri ya 11 Werurwe twabivuzeho muri aka gace ka Himbi niho ibintu byabereye. Ubwo nayo ngerageje guhamagara umuturage uriyo kugira ngo atubwire uko situation imeze maginga. Ese abaturage baratekanye? Ese bafite ituze? Byifashe bite aka kanya? Ese bari mu mirimo yabo? Bamerewe bate? Cyangwa se igikuba cyacitse? Nibyo twagira ngo atuganirize cyangwa se atubwireho. Hanyuma ariko nitumufatisha rwose turamuha ikaze birumvikana. Hanyuma nyuma y'iki gitero u Rwanda icyo rwavuze, ndaje ndakurikizaho n'icyo Ubufaransa bwatangaje ndetse n'Ububiligi. Reka mbabwire byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makaro. Yolande Makaro yagaragaje ko bitumvikana ko abantu batagaragaza aho iki gitero cyaturutse, kandi hari amakuru n'iperereza. Binazwi ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa rimaze igihe rigaba ibitero byinshi bya drone muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Nukuvuga ngo havuzwe amakuru y'ibi bitero ariko ntihigeze hatangazwa mu buryo bweruye ese iki gitero cyaje giturutse he. Nkuko twumva ngo wari kari hagabwa ibitero ariko ngo byaturutse wenda Ikisangani mu ntara ya Chopo. Nkuko wumva ngo ibitero byagabwe ahantu runaka ngo byaturutse ahantu runaka Ikisangani, ubundi niho bituruka, ariko kenshi ibidaturutse Ikisangani bituruka hariya i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo murabizi. Yes, hanyuma Uwera Jean Maurice rero yagaragaje ko ibi bitero hari gutangazwa ko byagabwe ariko ntihatangazwa aho byateye biturutse cyangwa se izi drone zaje kurasa Goma ziturutse. Yolande Makaro yagaragaje ko bitumvikana ko abantu batagaragaza aho iki gitero cyaturutse. Ni Yolande Makaro. Kandi hari n'amakuru n'iperereza binazwi ko ihuriro ry'ingabo za leta Kongo rimaze igihe rigaba ibitero byinshi bya drone muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ati bishoboka bite ko nta makuru cyangwa iperereza ku haturutse igitero cya drone cyagabwe i Goma mu gitondo cy'uyu munsi kishe abantu 3 barimo umuturage wa EU. Ibi bibaye mu gihe amakuru menshi agaragaza ko ibitero bya drone by'ihuriro ry'ingabo za Congo FARDC biri kwiyongera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Uwera Jean Maurice we yaje ashimangira ko iki gitero cyagabwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo, agaragaza ko kuba cyagabwe hafi y'umupaka w'u Rwanda byerekana ko umutekano warwo ushobora guhungabana. Agira ati igitero cya drone cyagabwe i Goma uyu munsi gishimangira ikibazo kiri hafi y'umupaka w'u Rwanda, mu gihe u Rwanda rushyirwaho igitutu ngo rukureho ingamba z'ubwirinzi. Kongo n'ihuriro ryayo ririmo FDLR igomba gusenywa hashingiwe ku masezerano y'amahoro ya Washington. Riracyakorera, aravuga ko iri huriro nyine rigikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko umutaramu tumwakire atubwire uko umutekano wifashe hariya i Goma. Umeze ute muvandimwe? Yego none ndakumva. Umeze ute? Tumeze neza. Mukomere cyane aho ngaho i Goma umeze mute? Ani Goma turi mu bwoba bwinshi cyane. Turi mu bwoba cyane bitewe n'ibitero bya drone byatangiye kugera muri uyu mujyi. Ibitero bya drone byatangiye kugera muri uyu mujyi wacu. Yego nabimenye. Uyu mujyi dutuye ubu buno
biri kugera nijoro tugatangira kumva ko dufite ubwoba kuko tumaze n'iminsi turi kumva bari ku drone iri kurasa mu bice bitandukanye byegereye Goma. Yego, ejo bundi byagabwe Mushaki, mwarabyumvise? Ese iyo bagabye ibitero nk'Imushaki, aho si mu nkengero za Sake, ni kilometero nka 20 werekeza i Goma, mwe murabyumva? Turabimenya, tubimenya byihuse cyane, mbega biba bimeze nka biba biri direct, bita tubimenya ako kanya. Yego. Nacyo twabaye Rubaya, nacyo twahise tubimenya ako kanya. Ibya ipsi nabyo twahise tubimenya. Uyu munsi hari ibindi byabayeho muri Nyabyondo. Muri Nyabyondo naho habayeho ibindi bitero uyu munsi wa none. Nanone se Nyabyondo hagabwa ibitero se? Uyu munsi kabisa, uyu munsi bakigabye igitero cya drone. Nyuma ya bya bindi biherutse ku musozi wa Mongariyema, ubu ngubu hari ibindi byarikoroje? Hari ibindi byarikoroje uyu munsi ku manywa, ndumva ariho FARDC yacakiranye na M23, ubwo haza kugaragaramo ibitero. Ubwo hasi ku butaka byagoranye. Biba byagoranye, ahanini bahita bibasira abaturage nyine bakaba aribo barasa. Nicyo kibazo gihari. Icyo kibazo gihari. Ubwo mu joro ryakeye hari mu rukera no twumvise imiripuko, tujya hanze tumva ibintu byadogereye, ariko drone zari zigamije urugo rwa Kabila. Biravugwa ko hari inzu umugore wa Joseph Kabila, Olivier Lembe, afite hariya muri quartier Himbi. Ariko kandi ngo hakaba hegeranye na residence y'abayobozi ba AFC 23. Tubwire, iyo quartier ubundi ni quartier ibimeze ite? Muvuma ubundi bayifashe ite? Ubwo ni mu Kiyobozi, birumvikana biba bimeze bite? Ni mu Kiyovu. Ariko aho bihuriye n'amapozisiyo ya M23 ntaho bihuriye, mbega ni mu baturage, ni mu Kiyovu tu, atuyemo n'abandi baturage, ni mu bakire, ni mu Kiyovu, mbega ni muri quartier z'abakire. Yego. Kuvuga ngo dukurikije twe ukuntu twabibonye, hariya iriya nzu barashe y'abari abazungu. Yego. Turanye ni ya Kabila. Ituranye niyo nzu y'umugore wa Kabila. Ese ubundi ubwo nawe niyo, kuko iby'umugore we si ibya, ntibiba ari iby'umugore, biba ari ibyawe nawe. Bari iby'umugabo. Nawe bari n'uwo mugore, nta mugore nta mugabo. Nta mugore nta mugabo, niyo bari bashyize muri tageti rero. Nose koko Kabila yari yarayigoma? Hari amakuru yuko Kabila yari yarayigoma, kuko ngo bari bamaze kumenya ko Kabila yarayigoma muri izo nzu zo muri commune Himbi, muri quartier Himbi. Ahubwo ikigutangaza hari yaburiya baharasha yarahari Kabila yarari muri aho ngaho, koko bari bamubonye babimenye neza. Bisa amakuru ahari biravugwa ko yarahari nuko bahushije inzu ye, bahita barasa bari abazungu, babyitireje n'uwatanze amakuru yatanze, kuko iyi Goma irimo abagamyi benshi. Icyo bivuze rero ahangari nacyo ngira ngo twitseho. Goma ko numva yuzuyemo abagambanyi. Birarenze, n'uyu munsi bamwe muri bo biriwe baserebura, ari mu byishimo mu birori, ku buryo ki hari n'abari kuvuga bigiye ngo gutangira ngo kujya ngo hano ku meri, hariya polisi ikorera, kandi ngo bafite ngo n'abantu benshi ngo bagiye gutangiza ibintu by'ibitero shuma ngo muri Bukavu. Hanyuma se Goma bo byarangiye? Urumva ko ibyo ngibyo nyine ari abantu bagenda bivuga, kandi burya amakuru umuntu yagiye yumvira mu baturage baba bafite ukuntu bagenda babyumva. Iyi Goma ifite ikibazo, irimo abagambanyi benshi. Noneho rero ndagira ngo ubwo umbwire, Joseph Kabila nkeka ko aho yaba ari ntago yaba ari wenyine. Ese koko ari communique na M23, barahorana, ni imurindira umutekano, bimeze bite? Urabyumva amakuru ari hano mu mujyi. Yego. Abarimo hari
aho ngaho gutyo nyine nk'umuntu urumva we ntabwo bamusagarira kuko nta kibazo afitanye nabo. Ariko ayimo nta kibazo bafitanye nabo, kandi murabizi neza ko ubutegetsi bwa iriya koalisiyo Gisegeti buramuhiga. yambuwe ubudahangarwa yari senateri, ibyo byose byambuwe, yakatiwe igihano cy'urupfu n'ibindi bitandukanye. Ubwo nawe ari muri igoma nk'abaturage nk'abandi bose nyine nk'uko natwe turi hano. Bikavuga ko ngo yari yamenye Kinshasa, ngo bamenye amakuru batinze ngo ko ikirere cya Goma kitari gukora, hari ukuntu cyagize ibibazo, baprofitira mu kavuyo kuko M23 ntabwo yari ifite ubugenzuzi bw'imikoreshereze cyangwa se bw'imikorere ya radari ndetse n'ama GPS, ama global positioning system, ngo bituma rero bahita bumva ko ari icyuho bagomba guprofita, bakohereza drone zikajya kurasa ku rugo rwa Kabila. Ubwo bivuze ko rero umutekano wakajijwe aho ngaho, bimeze bite? Umutekano umeze nk'ibisanzwe, nta kibazo, uretse bigamira ya nijoro nyine yashatse guteza ibibazo na nabuno abantu tuba turyamye ngo kuko amakuru amaze iminsi bavuga ko ngo Gisegeti azaza kubombarida yino Goma. Ubwo akaba ariyo ubwo bwoba abaturage baba bafite ati usaba zanadutwika tu. Yego. Uriya mugabo ni igihubutsi yanaturimbura n'igisazi. None se Makenga we aba ari hehe ko nawe bari bamutagatinze, ni witwa Freddy Kaniki, uwitwa Bertrand Bisimwa, cyangwa hari habaye inama nyabuneka y'abayobozi? Ubirebye kuntu bimeze kuko niko byagenze ubwo barasaga Ngoma hariya muri Rubaya. Hariya muri Rubaya bari bamaze gutagetinga nani Makenga. Nibagirwa Makenga ari invisible. Ntabwo ni ntakorwaho. Uriya mugabo nasanzwe ni invisible, nabo byarabacanze, byarabashobeye. Kugeza isaha ntabwo no mu baturage. Yego. No mu baturage bavuga ngo uriya mugabo ntabaho, ni dayimoni. ntabwo kabisa, ubwenge afite ntabwo busanzwe, ntabwo bufite burumwe. Oya, hari ukuntu Imana itoranya umuntu ikavuga iti wowe uzakora ibi n'ibi, misiyo yawe uzayikora utya kandi uzacungura abandi, nuko bigenda. Akaba ariyo umurinda nyabuneka. Uriya yaratoranyijwe bamureke. Uriya baburiye Rubaya bakamuburira za Mushaki, mubura muri za Goma na ziriya za iriya za Rucuru. Ahangaha niho bariho bamurotera. Ntibamurotera, ariko hari ukuntu biri gucika. Reka nongere ngo hamagare, cyangwa wongere umpamagare nawe. Kanze ngo hamagare. Ongera bundi bushya. Ati Makenga ntabaho, ubundi baramushaka ariko ntibamubona. Barakubwira aho yari rwose ugasanga yahavuye kera. Noneho nta watangura bakubwire ngo agiye ngo ikubagaho uko wabipanze ntago biri bukorohere kubigera. Makenga ukuntu ateye byarabashobeye. Ubwo rero ari muri target za coalition, barashaka kumwivugana we na Joseph Kabila. Urumva ko byari byamenyekanye ko yari ayigoma, ariko Imana yakinze akaboko ntiyahaguye. Ubwo rero birumvikana ko icyari inkuru yari guca igikuba yaburijwemo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo rero uriya muyobozi wa muri UNICEF w'umufaransa kazi ari we yungu ndaje mubabwireho. Ubwo yabaye igitambo nyabuneka. Reka nongere nakira umuvandimwe. Yego, hanyuma ndagira ngo nkubaze. Uranyumva noneho? Ndakumva cyane rwose 5/5. Ubwo nagira ngo nkubaze ikibazo aha ngaha. Nyuma yuko M23 nyuma yuko iriya nzu yarimo uyu mufaransa igabweho igitero kikanamuhitana, ngo yapfanye n'abandi bantu 3 batatangajwe ngo ninde nande, ariko abafaransa bavuze, ababiligi bavuze, na European Union y'umuryango wavuze.
ndifuza bose kutubwira bavuze. kuri iyo nyubako ubwo yashyaga twabonye ingabo zisa nk'aho ari iza MONUSCO ziri kuzimya umuriro ndetse ziri no kugota ahari iyo nzu. Aka kanya bimeze bite? Nta movement y'izo ngabo iri muri ibyo bice? Bo iza MONUSCO ziri hafi yaho zahise zinahagera. Zageze ko zo zageze nyine bukeye. N'ubu zinarahari, nta bandi bashinzwe umutekano nyine. Niyo M23 niyo iri gucunga umutekano. Ari abazungu ubona ko bari hano abantu batije. Kandi numvise n'itangazo ry'Abafaransa bashizeho bavuze ibyo bavuze ku gura mukobwa wabo. Hagiye bavuga basa ntahantu batari kwisobanura neza ngo barase ku ntego. Ahubwo abantu bumiwe bavuze batese kari kenshi abaturage bicwa mu Minembwe nahe kamatangaza aho rasohoka ibitero bigabwa bihitana abaturage ku bwinshi. Kuki Abafaransa batigeze bavuga, kuki European Union itigeze ivuga, kuki ubwo Bubiligi butigeze buvuga, bukaba bwavuze ku muntu wabo umwe? Ibi byose babiri inyuma kuko Abafaransa se ntibari Gisangani. Yego rwose hari Abafaransa ngo baje Kisangani kandi bagamije kurwanya M23, nubwo bo babihakanya bavuga ngo baje gutanga imyitozo. Arahari kandi hano hari Abafaransa, hari Abangora, Barundi, harimo FDLR, harimo ni imitwe myinshi hano wumva ngo bari kurwana ngo ni Wazalendo, ujye umenya ko abo bose bari hamwe. Abafaransa, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron hamwe n'abayobozi bo mu Bubiligi ndetse na komiseri muri komisiyo y'umuryango umwe bw'Uburayi EU yitwa Hajar Lahbib bagize icyo bavuga bakomoza kuri iki gitero. Nk'ubwo ngubwo reka mpere ku byatangajwe kuko nk'uyu Karine Busse yari umuyobozi umwe mu bakora muri UNICEF ariko ni Umufaransa, nationalite ye ni Ubufaransa, ni Umufaransa nyine. Noneho Macron yabivuzeho yanyujije ku butumwa bwe yatambukije kuri X yose ari Twitter, agaragaza ko ngo yihanganishije umuryango wa Karine Busse ndetse nabo bakoranaga muri UNICEF. Ati nihanganishije umuryango n'inshuti za Karine Busse wakoreraga UNICEF, nibutsa ko amategeko mpuzamahanga arengera abasivile n'abakora ibikorwa by'ubutabazi agomba kubahirizwa. Yashimangiye ko ari ngombwa ko impande ziri mu ntambara muri Burasirazuba bwa Kongo zubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga bakora ibikorwa by'ubutabazi. Iki gitero cyangwa se urupfu rw'uyu Karine rushaka kuba rwose ari igitero gishobora gutuma noneho amahanga haguruka akabona ko mu Burasirazuba bwa Kongo ibintu byacitse nta mikino, dore ko wenda ahangaha nka Macron yakomoje no ngo kubahwa kw'amategeko mpuzamahanga arengera abasivile. Ahangaha rwose umusivile noneho yavuzweho hasa nk'utabarijwe. Noneho Ububiligi uyu Maxime Prevot nawe yari yavuze ikira katurebe, ariko nawe yaje abyamaganira kure, ntago yaje abishyigikira. Abantu bibaje batese agiye ku ruhande rwande noneho ubundi kari umwe na Tshisekedi yamaganye ibitero byakozwe na Tshisekedi gute? Abagabo urebe ikiduteye impungenge. Yego, kubera uri kuvuga abateje urupfu rw'uriya muzungu uriya Mufaransakazi. Yego, abateje urupfu rw'Umufaransakazi ntago bigeze bareka, ntago bigeze bavuga ngo bya Kinshasa, ibitero bya Kinshasa kabisa bigomba gusobanuka kuko nibo bari gukoresha drone barasa abantu hirya no hino. Ntago bigeze bakarifyinga ibitero byagabwe, nuko ngo bagiyemo hagati ariko basa n'abatera urujijo rubanda bavuga bati ibitero bigamije abasivile. Ntago bigeze bavuga ngo ibitero by'igisirikare cya Kongo nkuko M23 ibisobanura neza mu matangazo. Nta muntu witera, nta muntu yabaje bite n'ikibazo bidutera ubwenge kumva ko ahantu hatari intambara mu baturage haza kuraswa drone. Hari n'abavuga ko hari n'abari kuvuga ko ngo iyi drone yaturutse i Kigali mu Rwanda.
ibyo ngibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. propaganda zatangiye. none yarashe mu Rubaya, yarashe ku Mushaki, yarashe Masisi, yarashe Nyapo, yarashe Minjenje, yarashe Kibati. Okay. Izi bara mu Binembwe muri bara Abanyamurengezi barasuma umunsi ku munsi. Umvuze ko hari umunsi bigeze barasa amahombe 50. Umva icyo kintu rero. Ibyo byose abazungu bagomba kwihagurukira bagasasa inzobe bakareba ku mpande zombi. Izi ndege abaturage barazishiriramo bakazifunga bakazifrena. Yego. Ubwo singiye kugushimira. Wenda uyu komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi Hajjallah Habib nawe yari yabyamaganye. Yari yavuze ati rwose ntabwo ari ibintu bikwiye gushyigikirwa no guhabwa. Uyu aherutse no gusura umujyi wa Goma mu rugendo rwo kureba uko ubuzima bw'impunzi n'abaturage batuye bahunze cyangwa se bahuye n'intambara bumeze. Yavuze ko ngo abakora ibikorwa by'ubutabazi badakwiriye kuba igipimo cy'intambara, akomeza ku rufu rw'uriya mu Faransa kazi. Asaba impande zose ziri mu makimbirane kubahiriza ibyo ziyemeje mu kurinda abasivile n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga. Abona tugira ubuntu tubonye fondasiyo tukazamukira kuri uriya muzungukazi mukavuganirwa none bakamenya ko umuturage nawe afite agaciro. Byibuze wabona abaturage tugiye kurengerwa. Reka ngushimire cyane nyaboneka. Hari ikindi wavuga? Uriya amakuru menshi tugenda tuyakura mu bantu badakunda M23. Yego. Barimo benshi cyane batayikunda, bayivuga nabi, bayivuma. Bifuza ikibi muri uyu mujyi birengagije ko nabo kizaza kitabasize. Yego. Ngo nicyo kibazo dufite kugira ngo ubutasi buri hejuru buhambaye bwo kugira ngo irebe uburyo yakwibwira mu baturage bene nk'abo bafite iyo mitima mibi. Nibo bashobora icyuho umwanzi kugira ngo yinjire muri Goma mu buryo bworoshye. Gira ubutumwa ugenera M23 mu munota umwe. Njyewe ubutumwa ngiye kubagenera cyanjye cyo kugira ngo nuri kureba hano muri iyi mihanda yose isohoka Goma cyangwa se yinjira muri Goma. Ku bwanjye ndumva buri modoka yinjiye mu cyangwa isohotse mu mujyi yajya isakwa inzigo bakamenya igiye n'igitwaye. Yego. Batagiye batakomeze kwishinga kuri iriya guhabwa iyo misoro nibyo, ariko bakamenya itwaye ibi. Yego. Imodoka ishobora kuza itwaye izo drone, ibyo bisasu kirimbuzi. Yego. Bizana mu babo bari hano muri uyu mujyi wa Goma. Ikatambuka igitansi bakabitambutsa mu buryo bwo aho ngaho turi kubona naho ari izamu, ari uburinzi mbega bwabo, ariho bakagombye kubukariza. Yego. Kuvuga ngo iyi modoka ngo niyo umuntu runaka, niyo umushinga runaka. Abo ngabo nabo izi modoka nazo ziri bizwe. Reka ngushimire cyane. Sawa merci. Turasubira rwose mu kiganiro kiri imbere. Reka ngushimire. Yes, arakoze cyane umuvandimwe wacu uri Goma kudusangiza uko umutekano wifashe, situation uko ihagaze muri uriya mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, wagabweho igitero cya drone cyahitanye umuyobozi wa UNICEF hariya muri uriya mujyi, cyari kigamije abayobozi ba M23. Hanyuma reka dutambagire no mu bindi bice bitandukanye by'uburasirazuba bw'igihugu
cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Duhita tunyarukira epfo gato muri Kivu y'Amajyepfo, duhere ahitwa Uvira. Abaturage barashinja Wazalendo kwica umuturage. Ubwoba bwakomeje kwiyongera muri izi karitsiye. Abaturage barashinja Wazalendo n'abaturage batuye mu mujyi wa Uvira uherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Barashinja abarwanya imitwe yitwaje intwaro izwi nka ku izina rya Wazalendo kwica umuturage mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu tariki 11 Werurwe. Ibi byabaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bw'igihugu ukomeje kurangwa n'imvururu, ubwicanyi n'intambara zidahagarara. Amakuru yizewe atugeraho aturuka mu baturage batuye mu bice bitandukanye bya Uvira haravuga ko uwo muturage yarashwe n'abo barwanya mu ijoro. Bikaba rero byateje impungenge n'ubwoba mu baturage basanzwe bahangayikishijwe n'umutekano muke umaze igihe muri aka karere. Ubwo mu baturage batuye muri Uvira wavuganye n'itangazamakuru yagize ati batangiye gukora ibyabo, Wazalendo baraye bishe umuturage bamwisha bamurashe. Uyu muturage rero yakomeje asobanura ko icyo gikorwa cyabereye mu gace ka Kasenga mu masaha y'ijoro ryo kuwa kabiri shyira kuwa gatatu. Agira ati uyu bamwishe mu ijoro ahagana saa 2 bamwiciye muri karitsiye ya Kasenga. Ibikorwa byo kwicana rero birasa n'ibiri gusubira nk'uko byahoze mbere. Hanyuma Wazalendo ni izina rihabwa imitwe myinshi itwaje intwari ivuga ko irwanirira igihugu cya Kongo n'ubusugire bwacyo. Abarwanyi bo muri iyi mitwe rero bagizwe n'abahoze mu mitwe ya Mayima itandukanye ndetse n'abaturage bafashe intwaro bavuga ko barwanya M23 na MRDV twirwaneho ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari rero ni Uvira. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo tukiriyo, reka mbabwire ko ni nyuma y'iminsi y'ihangana rikomeye hagati y'impare zihanganye yaba hasi ku butaka no hejuru mu kirere, twirwaneho ihanganye n'ibitero bya coalition hariya muri axe z'Umurenge. Umunsi w'ejo, uyu munsi nubwo ibintu byari bicika Goma, ariko no munsi waranzwe n'ituze muri izi axe z'Umurenge nk'uko amakuru abivuga. Ni imisozi miremire y'Umurenge hari muri teritwari ya Fizi. Kuri wa gatatu tariki 11 Werurwe abaturage babyutse mu by'ukuri mwituze ugereranyije n'iminsi yari ishize yaranzwe n'imirwano ikomeye hagati y'impande zihanganye. Amakuru ava muri ako gace rero akavuga ko umunsi w'ejo hiriwe ituze, hiriwe hatuje mu Minembwe no mu nkengero zaho, nyuma y'iminsi myinshi yaranzwe n'ibitero by'ingabo za leta ya Congo FARDC zitonyije n'ingabo zaturutse mu bihugu by'inshuti bitandukanye ndetse n'imitwe yitwaje intwari ikorana nazo. Muri aya makuru kandi havugwa ko muri ibyo bikorwa harimo ingabo z'u Burundi, harimo ingabo za Angola, FDLR, Wazalendo n'abacanshuro. Yes, hanyuma rero bivugwa ko bagabaga ibitero mu mihana itandukanye ituwe n'abanyamurenge iri mu misozi no mu nkengero zayo. Gusa amakuru ava ku ruhande rw'abarwanya ibyo bitero aravuga ko ingabo za twirwaneho zifatanyije na M23 zashoboye gusubiza inyuma ibyo bitero nyuma y'imirwano ikomeye yabereye mu bice bitandukanye by'ako gace. Hanyuma rero umunsi w'ejo rwose wari uwituze ndetse abaturage bahariya barabyishimiye cyane bavuga batari ko twiriwe umutima uhagaze tuvuga tuti iri tuze ryaturutse kuki, ni gute iri tuze twarigumana cyangwa se twarihorana. Ni kimwe mu bibazo bibazaga ariko igisubizo kikabura. Ahitwa muri Nord Kivu noneho tugarukeyo naho tubarebere hamwe amakuru ari guturukayo. Muri Nord Kivu Ibeni, reka turebe Ibeni. Inkongi y'umuriro ngo yangije inyubako yangije inyubako cyangwa se inkongi y'umuriro yangije inyubako yakirirwagamo cyangwa se yahakirirwaga abagenzi ku kibuga cy'indege cya Mavivi. Inkongi y'umuriro yangije cyane rwose icyumba ngo cyakirizwagamo abagenzi. Ibiro by'ubuyobozi bwa RVA cyangwa se Régie de Voies Aériennes n'izindi nyubako ku kibuga cy'indege cya Mavivi giherereye mu mujyi wa Beni, umurwa mukuru w'agateganyo w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Nk'uko ubuhamya bwa mbere bubivuga, umuriro watangiye ngo mu gikoni cya resitora mu mbere ya saa 6 zo kuri wa gatatu tariki 11 Werurwe 2026, hanyuma uhita ukwira mu nyubako yose yari yubakishijwe imbaho hariya muri uriya mujyi. Hanyuma rero nk'uko bivugwa urumva ko biteye impungenge cyane. Nayo makuru aturuka Ibeni. Hanyuma ariko muri Warikare naho
hari amakuru akomeye cyane. FARDC na M23 barwaniye ahitwa ngo ni Mikumbi, ingendo zongera guhagarara ku muhanda mu Ngazi Kashebere. Ni imirwano yatangiye kuvugwa mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki 11 Werurwe mu gace ka Mikumbi mu Gatsiko cyangwa se muri groupement ya Ruberike muri territoire ya Warikare, nkuko bitangazwa n'abaturage batuyeyo n'amasoko y'umutekano arabihamya. Imirwano yatangiye saa 3 z'igitondo nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bagabye igitero ku birindiro by'ingabo za leta ya Congo FARDC hamwe nabo bafatanyije barimo Wazalendo. Uku kurasana rero ngo kwatumye ingendo z'imodoka zihagarikwa nanone ku muhanda uhuza mu Ngazi ndetse na Kashebere kugeza amasaha ya nyuma ya saa 6. Imirwano yari gikomeje mu bice bikikije Mikumbi. Abayobozi b'inzego z'umutekano bakaba basaba abaturage ko amaso no kwitwararika ni mu gihe hagitegerejwe kureba uko ibintu biri bukomeze kugenda ku rugamba. Nayo makuru aturuka i Warikare, ariko se nayo gusa kubera ko Warikare haturutse amakuru menshi agiye atandukanye tugomba no kubabwira gatanu kuri gatanu yose uko yakabaye. Hari ahantu hakomeje kuvugwa ibikorwa by'ubusahuzi muri izi axe za Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Bivuga ko abacuruzi cyane cyane ku muhanda wa Kashebere uva Kashebere werekeza Kibati ngo habaye ibikorwa by'ubusahuzi byabereye mu gace kitwa ngo ni Lukoma, ni muri groupement ya Ruberike muri Warikare. Nkuko amakuru aturuka yabivuga, icyo ngo hari n'igitero cy'ubusahuzi cyabereye Lukoma mudugudu wa Banaulengo, ni hafi ya Kikamata ya kabiri ku muhanda uhuza Kashebere na Kibati. Aka gace rero ko kari mu maboko y'abarwanyi ba M23. Abamwe mu bacuruzi bahuye n'icyo kibazo bavuga ko abagabo bitwaje intwaro ngo bateze igico imodoka n'amapikipiki byari bitwaye ibicuruzwa maze basahura abacuruzi benshi. Abagizi ba nabi kandi ngo batwaye amafaranga, telefone zigendanwa ndetse n'ibindi bintu by'agaciro byari mu mizigo yari ipakiwe mu mapikipiki. Nyuma yo gusahura, abagizi ba nabi ngo bahise bahunga basiga abacuruzi bari mu gahinda n'igihombo gikomeye. Nuko byagenze gutya ariko abacuruzi bakomeje urugendo rwabo berekeza i Warikare nubwo bacyuye amaramasa. Ubwo rero ni ibintu biteye agahinda cyane. Hanyuma ahangaha ni muri territoire ya Warikare, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka tugaruke turebera hamwe n'andi makuru ari kuvugwa ku mutekano. Birumvikana, reka mpite nkubita mpangura mbabwire ko ubwo ariko inkuru nziza iri kuvugwa mu Burundi mwayimenye ko Bunyoni yafunguye. Nyabuneka ndaje mbabwireho. Tukiri kuvuga ku byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yitwa Bahati Lukwebo yisubiyeho. Tumaze iminsi tubabwira ko amaze iminsi ashyiditse na Tshisekedi. Bahati Lukwebo rero yatangaje ko yavuye ku izima, yisubiyeho rwose katazongera. Murabizi ko yaritse gutangaza amagambo akomeye asa na shoza intambara kuri Tshisekedi. Yaje kuri X yose Twitter rero, yaje ku rubuga rwa WhatsApp ruhuza abasenateri, aho yasobanuye ko amagambo yavugiye mu kiganiro n'itangazamakuru tariki 9 Werurwe yasobanuwe nabi n'abantu bamwe bigatuma habaho impaka zikomeye mu gihugu. Mu butumwa bwe Bahati Lukwebo yavuze ko ikiganiro n'itangazamakuru yakoze kibanze ku ngingo 3 z'ingenzi. Icyambere cyari kwamagana ibyo yisagatsiko k'abantu bivuga ko bagize uruhare mu mugambi idasobanutse ijyanye n'ubucuruzi bufitanye isano n'uruganda rukora ibinyobwa muri rwa Bralima, ishami ryarwo rya Bukavu, rufitanye isano n'isosiyete mpuzamahanga y'Abadage n'Abaduc ikomeye cyane mu gukora inzoga n'ibinyobwa ariyo Heineken. Avuga ko hari ibiro by'abategetsi n'abanyamategeko birumvikana bo mu biro by'amategeko bya Liederke bivuga ko byagize uruhare muri uwo mugambi. Icya kabiri cyari ugushyigikira amasezerano ya Washington n'ibindi biganiro by'amahoro bigamije gukemura ibibazo by'umutekano muri Burasirazuba bw'igihugu. Muri uwo murongo rero yashimiye diplomasi ya perezida wa Kongo Tshisekedi ku ruhare rwe mu gushaka igisubizo cy'ibibazo by'umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo. Icya gatatu rero cyari uguhamagarira impande zose guhagarika imirwano ndetse no kwirinda icyaba igitekerezo cyo gucamo igihugu ibice, balkanization. Ashimangira ko hakwiye gushyirwa mu bikorwa imyanzuro ya Loni irimo n'umwanzuro w'ibihumbi 2773 ugamije guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere k'ibyaga bigari. Nabwo twabirondora ariko kandi nibyo ngibyo. Mu Kigali mu Rwanda hateraniye inama y'uyu muryango wa EAC. Murabizi ko abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango baherutse guhurira hariya i Arusha muri Tanzania. Inama yasize Perezida Museveni ahawe inshingano zo kuyobora uyu muryango ndetse anasaba ibihugu byombi cyangwa se byose bigize uyu muryango gushyira hamwe. Hanyuma
abayobozi bakuru b'inganda za gisirikare zo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bahuriye i Kigali mu nama y'iminsi 3 kuva ku itariki ya 10 rero bari mu nama kugeza ku ya 12 Werurwe bagamije gusuzumaho gahunda yo gukoresha mu buryo buhuriweho ibikorwa remezo by'inganda za gisirikare igeze ishyirwa mu bikorwa. Inama iri kuba hashingiye ku ngingo ebyiri ku ngingo ya kabiri y'amasezerano ya EAC yerekeye ubufatanye mu bijyanye n'ingabo n'umutekano ndetse hakurikijwe gahunda y'ibikorwa by'urwego rw'ingabo rwa EAC y'igihe cya Mutarama kugeza muri Kamena 2026. Hanyuma reka rero nanone kuri inshuro turebera hamwe amakuru ari kuvugwa mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Inkuru ni nziza ndetse iryoheye amatwi. Uko reka mbanze mubwire ko Minisitiri Bizimana yaje akomoza ku maze iminsi bitangajwe n'umuhungu wa Habyarimana Jean-Luc Habyarimana, ni minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yanyomoje umuhungu wa Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda. Jean-Luc Habyarimana wavuze ko urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rutigeze ruhamya ko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe. Bizimana yagaragaje ko ibivugwa na Jean-Luc ari ibinyoma byambaye ubusa kuko ICTR yemeje ko hadashobora kubaho jenoside hatabayeho umugambi wo gukora icyo cyaha cyangwa hatabayeho kuyitegura. Ati mu byemezo byayo byose ICTR yemeje ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda ari umugambi wo gutsemba abatutsi. Hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, inkuru ni ifungurwa rya General Alain Guillaume Bunyoni wabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu wari warahawe igihano kiruta ibindi. Uribaza utese ko afunguwe rugikubita. Ese ni iyihe mpamvu itumye afungurwa? Basanze ari umwere? Reka nguhunze iyobera ubwira ukuri guhari. Yitwa General Alain Guillaume Bunyoni, uyu wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi, yafunguwe ni nyuma y'imyaka 3 yaramaze afunzwe. Amakuru y'ifungwa rye yemejwe n'umwe mu bantu ba hafi ye. Umwe mu bayobozi bakuru b'ishami ry'iperereza mu Burundi nawe yemereye BBC kuri ya mugabo yafunguranwe n'abandi bantu babarirwa mu 10 kubera impamvu z'uburwayi. Hanyuma rero icyakora andi makuru avuga ko Bunyoni yaba yarekuwe ku busabe bwa leta ya Tanzania, by'umwihariko ishyaka Chama cha Mapinduzi riyoboye igihugu. Bunyoni yari yaratayiwe muri yombi mu myaka 3 ishize mbere yo gukatirwa igifungo cya burundu. Byari nyuma yo guhamywa ibyaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kuronka inyungu z'akazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko no gushaka gukoresha amayeri cyangwa imigambi yo kwica perezida w'igihugu. Icyakora Bunyoni yakomeje guhakana ibyo byaha byose kuva yatagwa muri yombi. Usibye gufungurwa burundu, urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi rwanafatiriye imitungo yose yari afite. Ikibazwa ni ese yafunguwe hanyuma imitungo ye nayo iratangwa cyangwa se irarekurwa? Nicyo kibazo kibazwa. Turaza gukurikirana kuri kw'iyo nkuru tuze kubabwira amakuru yacu ari imbere. Guverinoma ya Uganda kuri wa gatatu yashyize ahagaragara urutonde rw'ibihugu birimo n'u Rwanda abaturage bayo bemerewe kwinjira muri Uganda batabanje gusabwa visa. Ku ikubitiro urutonde rugaragaraho ibihugu hafi ya byose byo mu karere bigize umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC: u Rwanda, u Burundi, Kenya, Tanzania, Congo, Sudani y'Epfo, usibye igihugu cya Somalia. Urutonde kandi ruriho ibihugu byo mu Burayi nka Ireland, Cyprus, Malta, ibyo muri Caraïbe nka Jamaica, Barbados, Bahamas, Trinidad and Tobago, ndetse n'ibyo muri Aziya nka United Arab Emirates na Hong Kong no mu bindi bice bya Afurika. Guverinoma ya Uganda yavuze ko abenegihugu baturutse mu gihugu ndetse no mu turere twavuzwe badasabwa kubona visa mbere yo kujya muri Uganda hakurikijwe gahunda yo kubasonera visa ya Uganda. Leta ivuga ko iki cyemezo kizoroshya ingendo kandi kikagaragaza ubushake bwa Uganda bwo guteza imbere kwishyira hamwe kw'akarere, ubukerarugendo, ubucuruzi ndetse no guhuza abantu. Ni Uganda rero. Hanyuma Muchimba Dapria, umugaba w'ingabo za Mozambique, yasuye inzego z'umutekano z'u Rwanda
ni umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka za Mozambique Major General Andre Rafael Mahungwane ku munsi w'ejo kwa gatatu yasuye icyicaro gikuru cy'inzego z'umutekano z'u Rwanda i Mocimboa da Praia mu ntara ya Cabo Delgado. Yakiriwe neza n'umuyobozi w'inzego z'umutekano z'u Rwanda Brigadier General CM Mujuni ari kumwe n'umuyobozi w'ishami rya police ndetse n'umugaba wa brigade ya task force group. Hanyuma rero muri uruzinduko Major General Mahungwane yagejejweho amakuru ku miterere y'umutekano mu ntara ya Cabo Delgado muri iki gihe. Nyuma impande zombi zagiranye ibiganiro byibanze ku igenamigambi ry'ibikorwa bya gisirikare bihuriweho, gushimangira ubufatanye mu mikorere y'ibikorwa no gusangira amakuru y'ingenzi. Major General Mahungwane yashimye imbaraga zikomeje gushyirwa hamwe n'ingabo za Mozambique n'iz'u Rwanda mu kurwanya iterabwoba. Yakomeje ashimangira akamaro ko gukomeza ubufatanye hagati y'ingabo z'ibihugu byombi, anizeza ko azatanga ubufasha bwe bwose.